By different songs tini daily update notification no nailene update no tini ni update o tuma tong sofai mani no nai nailene tini ni rong no update roli ahi songui tong mani hapha nang je baksa nangai tong nai roni bagai hingke important nang nai nangai tong nai hi songui ni rong no update rokani hi ma phai hingke je nangnai roni bagai to tini update o nangmani nangai tong nai je baksa nangai roni bagai hingke to nangye nangnai hapha nang je nangnai roni bagai hingke nailadi ini update o tuma sofai jatong hingke ni rong no je channel o Kwtal kongke busirokani musugo daily update video ka jephro no daily update notification o government job pa nangteng private job pa nangteng admit card nongkhor mani je pak je kuno notification sopai mani no daily update o ke roi rogo ani bagai ni rok daily update video no ta koro laidi jephro no naigani try khelidi ani bagai tini video upload khaya hi songui tongphana ni rong no daily ang pok rojak tongmani bagai daily update nailagani try khadi samani bagai ni rong no jephro no roi tongani bagai ni try khai tongo hani bagai ni rok video no ta koro laidi pungai kene search khai nei di asila Tripura job ke daily update magani bagai ni rok ingke te WhatsApp group join khai nalai di haike ni rok jephro no update notification magai tongani bagai haike ba pungai kene search khai nei di asila Tripura job ingke pari tini update no nailai nei Maharaja Bir Bikram University ni bukhak ke kaisa sopai mani walk in interview maronai mokhe kaisa ingke bono sing kisa nailai nei a walk in interview for filling up to the up of contractual post of guest teacher for flowing PGT department of MBB University will be held at the administrative block of the university as per the schedule mentioned below. Walk-in interview thangai maronai ni rok contractual post ni bagai amaki kaisa te guest teacher na jangnai guest lecture post ni bagai teacher na jangnai PGT department nai MBB University go maklainai bahaika administration block o samung rok maklainai ingke department o tak dumung tama nei subject ni nama phrangnai hingke nai di history te english ni bagai te computer skill subject rok bo o subject o tongnai je bohai subject miligui tongnai rok hingke phrangani wasogui tongnai rok hingke nirok o jaga go khlai manai history ni bagai reporting time interview maronai 10 am ni siming library bo jaga o hingke jaga thai hingke library and information science o thangai maronai reporting bo subject te kaisa hingke reporting time 1 pm ni siming nai walk in interview maronai 27 September 2024 ni Friday a jaga phro interview maronai English subject ni bagi hingke reporting time 3 pm ni siming nai bobo same date na 27 September 2024 ni Friday o the basic computer skill subject o hingke reporting time 1 pm ni siming nai integrated master degree in chemistry ni subject ni hingke reporting time 3 pm ni siming nai the 3 October 2024 Thursday o interview maranai for application form eligible criteria and other details please visit the website of the MBB University nirok form rok te eligible criteria no kaha ke siwi naigani bagai hingke broni website o hagi nai manai MBB University ni website o hagai broni website o hagani hingke nirok search khai di Google o mbbuniversity.ac.in o jaga o website o hagai nirok pura details rok bo check khai nai manai te form rok bo o jaga o no download khai nirok walk in interview ni bagai form rok download khai rok lai manai hingke pari tin next nailai Nobodoy Bidaloyo Samiti omke kaisa admission ni bagai je srai rok admission nagani bagai class 6 ni admission ni bagai online apply online admission nagai klai manai te bono sungnai nilinai ষষ্ঠ শ্রেণী ভর্তি 2025 এর জন্য অনলাইন আবেদন করার জমা করার অন্তিম তারিখ সম্প্রসারণের বিজ্ঞপ্তি নির্বাচনী পরীক্ষা 2025 এর মাধ্যমে জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে ক্লাস 6 শ্রেণীতে 2025-26 শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশন চলছে অনলাইন আবেদন জমা করার অন্তিম তারিখ 7 অক্টোবর 2024 পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার হয়েছে তবে
admission cholegoi tongo class 6 ni bagai johor nobodoy bidyalay o jaga ni admission rok cholegoi tonga ge nirok admission khlai manai boni last date of 7 October 2024 ra boni last date of tongnai enge je broni website o hagai admission khaigani website o hagai naidi www.nobodoya.gov.in website o hagai admission ro registration khlai manai website o hagai tabuni rok apply khaigani bagai rang paisa rok kono phane rogani nangya omo free ne admission rok registration khlai manai johor nobodoy bidyalay selection test টেক্স 6 শ্রেণীতে আবেদনকারী প্রার্থীদেরকে শুধু লিঙ্ক শ্রেণী সাধারণ অন্যান্য অনগ্রসর জাতি তপশিলি উপজাতি এলাকা গ্রাম শহর অক্ষমতা ও পরীক্ষা মাধ্যম সংশোধন জন্য অনলাইন আবেদন জমা দেওয়ার অন্তিম তারিখের পর 2 দিনের মধ্যে অনলাইনের আবেদন ফর্ম সংশোধন জন্য উইন্ডো খোলা থাকবে ইনকে নাইদিনরক যে ক্লাস 6 রক পরে গই তংনাই পরে গই এডমিশন নাগানি হি যে সংই চ্রাই রক তংনাই রক নির ব্রনি ওয়েবসাইট ও হাগैनो এডমিশন রক নাগাই মানাই অনলাইন এনি বাগै নিরক ব্রনি ওয়েবসাইট ও হাগै নিনি যে চ্রাই মাই এডমিশন নানাই রক তংনাই রক tongui tong hangke brok no inform khairo de brok admission rok nagani bagai te website rok window open tongnai dui duni amhai sal nai jora je date paibe pemani pore sal nai jora link rok open tongnai correction khayani bagai ke next line notification the wide interview for the post of pharmacist allopathy homeopathy, Ayurveda, and laboratory technician are scheduled to be held at Agartala Government Nursing College Auditorium 30 September 2024 to 8 October 2024 at 9:30 am onward working day only. The further details please visit walk-in interview rogani bagai ta haiga interview rogani bagai pharmacist allopathy homeopathy Ayurveda laboratory technician bohani je interview rokani in je tongnai rok ge nirok nursing college o thangai interview rogoi manai auditorium nursing college auditorium o thangai admission tabuni rok interview rogoi manai 30 September 2024 ni siming 8 October 2024 ni 9 pm jora date of tongnai inge boni details ke nirok kaha ke simani bagi ke broni website o hagi naleti hell.tripura.gov.in broni website o hagi nagi manai bo jaga nai inge broni recruitment ni kaisa notice board o thangai rok check hagi nai manai bu website o hamani pore recruitment ni kaisa notification notice o thangai rok nai leti hage nugui manai details rok kaha ke nagi manai inge the next nali nai cartoonist sai ingke naji nirok je cartoons nagani rok omhai je animation rok klaimani ko hai rok ni knowledge rok tang ba o samgo klai manai je cartoonist rok ni bagai je borok najagai tongo animation omhai khorang rok phane ronai hai ke ba edit khaini rok phone ha bo hai roni go je omhai animation rok manai bo hai roni bagai ingke o samoni nironi bagai একে যে সময় কোনো কিছু নাই না অভিজ্ঞ কার্টুনিস্ট চাই অ্যানিমেশন এর গান সম্পন্ন প্রার্থীরা আবেদন করুন যে ওমাহাই অ্যানিমেশন খাইনাই রক ব্রক সিমিনো ও জায়গা গঙ্গে অ্যাপ্লিকেশন হাইকেবা ফর্ম রক রগই মানাই নবাগতদের অগ্রাধিকার যে ওমাহাই এক্সপিরিয়েন্স রকতে যে সিগাং রক খাইতনাই রনো হাঙ্গে ব্রক প্রেফার রজানাই পারিশ্রমিক যোগ্যতা ভিত্তিতে স্থির করা হবে ব্রনি বক্স নাম্বার নিরক পাঠকানি হিংগে দৈনিক সংবাদনি 158 থাঙ্গাই
rogui manai ngete next naline লোক চাই টয়লেট পরিষ্কার করিবার জন্য কিছু অধ্যক্ষ কর্মী চাই যোগাযোগের শেষ তারিখ 27 সেপ্টেম্বর 2024 ইং বেনগার্ড সিকিউরিটি সার্ভিস এন্ড সিস্টেম ও জায়গাও থাঙ্গে আমাকে কাইসা টয়লেট পরিষ্কার খাইগানি বাগै বরক ও জায়গা না জানাই নিরংনা রলিয়া हि तंफानो जे नांगै तंनाय रनि बागै हिंगे नांगै नि तंनाय हानि बागै ब्रनि बागै रोमानि से और जागा निरक कोनो बावा सलाइते जे नांगै तंनाय रनि बागै से म मारो माने जे नोटिफिकेशन सफाय माने बनो न मारो हानि बागै जे नांगै तंनाय रनि बागै हिंगे नांगै नि तंनाय আমাকে টয়লেট পরিষ্কার খাইজাকনাय খাইगानि बागै उ बरकबो नाजांनाय 27 सेप्टेम्बर 2024 निको बिसिंगो थांगै नो मारनाय बेनगार्ड सिकिउरिटी सार्विस सिस्टेम थांगै मारनाय इनके पुरो मोबाइल नंबर कांटेक्ट लाइदि जे खायन इंटरेस्ट होने रंगे 8729810165 कांटेक्ट लागे निरक रोगी मानाय नेक्स्ट नालिनाय अपॉइंटमेंट त्रिपुरा पावर जनरेशन लिमिटेड a government of Tripura enterprise invites application in prescribed format from the Indian nationals having permanent resident of Tripura certificate PRTC for filling up of its posts of environmental officer for detailed advertisement containing classification of the post, vacancy details, scale of pay, age limit, job description, job specification, nature of service, other service condition, general instruction to the candidate. Format for submission of biodata, last date of receipt of application, etc. Interested candidate may visit the website. Post ni bagai he post o je apply khaiga ni musugoi tone rongken rok thangai apply lagi manai proni website hagi bo aikaba rok form rok download khaigai nagi manai proni website hagi nalai di je amake current hai ke bab tak tumai sa na mo hai dsec.l.in o website hagi bani rok nagi manai post ne bamung go tongnai environmental officers Tripura go tongni tongona rok ke o jaga go apply klai manai bone full form ba ke Tripura Power Generation Limited o bukhakai o not job ni notification nongkhor mani amai kaisa Tripura job ne government job haini bagai je government job nai togoi tone rongke noni bagai namo notification ege website o hagai nai ledi biodata rok mai form rok download khagai ni rok application rok khlai manai ge je interest tone rok ni rok website o hagai ne nai gi nai ledi www.dsecl.in o hagai ni rok nai gi manai job notification ne my advertise no nirok download khagi nai mane vacancy details rok te salary rok age limit rok job tamama khainai bohai rok joto no broni notification no nagi manai ke nirok video no de mansak share khailedi te brongi je samung nai tugoi tonai roni bagi go sogoi thang haini bagi nirok support khailedi te Kwtal kong ke subscribe khaigani tapolati te daily no update no video no ta koro laiti fungai ke search khaigani te ei channel tipa option daily no mai ke nironi je gothok jamani samrok sopai ke ba nirok khlai manai haini bagi je nironi sopaya tabok nironi sopai mani rok sajak mani rok waise waise sopai nai haini bagi nirok channel la jephro krengi tonglati te like share subscribe khaigani tapolati jotonw hambai